Uhlile Mbukeli emkela nathi tindzaba letita kuwe bukhoma tisuke emkhulukhaya we-SABC e-Auckland Park la ku-SABC 1 nakuLehigh. Asibukele tihambe embili. This preparation for the funeral, it will be a very big funeral. And then sivumelene nabo ukuthi sizo-establish i-task team, bayivumile i-task team yethu. Angene njalo emavendvuduto kulandzela ukukhothama kwengwenyama yesive seMandebele ingwenyama Makhosoke wesibili. This time we have an overall or a universal growth save the manufacturing industry, which has grown in the negative 0.8%. Belubalo iState SA babike ukuthi lizinga lekhula kwemnotho kuleli linyuke nga 0.5 wema% kodeni ekucala lonyaka. My players never played in that situation, so it will be for us very important that we keep ourselves at the game plan. Umqeqeshi weBafana uthi batawulwa ngako konke labanako emidlalweni wabo wekuvula indlebe yemhlaba neMexico ngalwesine. Mengameli Cyril Ramaphosa seundlulise emavendvuduto esiveni seMandebele kulandzela ukukhothama kwengwenyama Makhosoke wesibili. Le ngwenyama ikhothemela muhla ineminyaka lengama-65. Estatimendeni lesikhishwe lihhovisi lemengameli Ramaphosa uthi bantu bakuleli balila kanye nesive seMandebele nenkosi kati Sekhothali. Inkosi Makhosoke wesibili bekatiwa nga Enoch Makhosoke Mabhena lobe ngumholi wesive seMandebele akwaManala iminyaka lengama-40 lapho bekahambisa embili imiklamo yenthuthuko imfundo kanye nekubuyiselwa kwemihlaba kubanikati bawo bendzabo. Mengameli umchaze njengensika beletha lubumbano kubantu bakuleli ukuthi inhlakadonke uhulumende wesifundza seMpumalanga loholwa nguNdvuna Mandla Ndlovu seundlulise emave endvuduvudo waveta tinhlelo tekusebenzisana emkhatsini kwemndeni wengwenyama nahulumende wesifundza kulungisela tinhlelo letawulandzela. As welcome thina lazisebenza kahle nabona. They said that they know with this preparation for the funeral, it will be a very big funeral. And then sivumelene nabo ukuthi sizo-establish i-task team, bayivumile i-task team yethu sithanda kuwona. Inyama sitshele sekhethu sishiye ngendlela besingayilindlela kodwa omunye nomuntu unesikhathi uNkulunkulu amnike sona. Nekontra lesanayo ngalokunjalo seyivakalise emavi ayo endvuduvudo. Sidabeke kakhulu kuba kuhamba emhlabeni kwengonyama ethu Makhosoke. Lo siye sathuka kuba usishile emhlabeni. Mina njengahoshi Mkwena ngisebenze naye kakhulu during Kodesa la beka lelunga leContralesa aseva ku-executive. Imbangela yekukhothama kwengwenyama yesive seMandebele isengakatiwa. Belubalo iState SA babike ukuthi lizinga lekhula kwemnotho kuleli linyuke nga 0.5 wema% kodeni ekucala lonyaka. Tinhlaka ke letinonophise kukhula kwalomnotho tifake ekhathi state mali tekulima tekuthengiselana kanye nekumbiwa kwemcebo waphasi. Lekhishwe belubalo iState SA ikhombise ukuthi umnotho wenyuke kancane kulo 0.4 wema% wekota yesine yanyakenye. Umkhakha wetetmali tekulima tekuhebelana kanye netimayini tibe nemthelela lomuhle kukhuleni kwemnotho. When we look at what happened during the fourth quarter of 2025, comparing it with the first quarter of 2026, we can see that at the time, while we grew at 0.4%, meaning the fourth quarter of 2025, we had actually seen industries going different ways. But this time we have an overall or a universal growth save the manufacturing industry, which has grown in the negative 0.8% and contributing negative 0.1 of a percentage point. Betemnotho baphawule bathi nanobe umnotho ukhule ngendlela beyingakalindeleki kepha lokho kufanele kubukwe ngeluhlangothi lwekuthi uqalela phasi. What's important to note is that, we're sort of coming off a low base within the South African space, so we want to continue to see this trajectory of positive numbers before we can say sustainably that we are moving in the right direction. Kuya embili, bosomnotho balinzele ukuthi imbi lechubeka eMiddle East ibe nemthelela lomubi ekukhuleni kwemnotho lokungaholela ukuthi inzengo yaphethilolo inyuke.
has already deteriorated in the second quarter, and we expect mounting pressure on consumers who were already under strain prior to the fuel price shock. Njalo ngemnyaka, i-GDP ikhula nga 1.9% ekoteni yekuqala yemnyaka, ibe iqhubeka kulo 0.8 wekota yesine yemnyaka lowengcile. Imininingwane yakamuva iveta ukuthi ukhulile umnotho wakuleli. Sikubutile ke mbukeli ukuthi ingabe uyawubona yini umthelela wekhula kwalomnotho. Uphendvule ngalendlela. Kithina ke semazingene aphansi asikakawubona umehluko okukhula komnotho. Njengoba nentengo ya petrol no diesel nje isihamba eqolo. Hayi cha msakazi la eMzansi akunamnotho esingathi ukhuphukile la. Kuyenyukela nje akukho nje ukuhamba kahle la eMzansi nje. Abantu abasebenzi economy nje iyawa nje every daily basis. Amangaza ngempela kwala eNingizimu Afrika akukwazi ukuthi bathi umnotho unyukile noma usimeme ekubeni upetrol no diesel ukhuphuka inyanga nenyanga. Akukwazi ake bebheke kahle. Ngibone kanjalo kusho ukuthi unyuke lapha kubona ngoba kuthina lana siyasokola kakhulu ngoba amanani okudla anyukile i-transport inyukile kepha amaholo kuthina awanyuki. Angikholwa ukuthi ke basho le South Africa akuthiwa khona umnotho ukhuphukile. Ukhushulwa yini njengoba nepetrol nawo sikhala kangaka? Umnotho ukhulile, alright, ukhulele laba abasebenza ku-government, uhulumende. Nalaba bahlele phezulu le eParliament emtulweni zokujika. Lona ngumbono wembukeli iSABC ethetfeswa diphendvulela ngawo. Umlayo dolobuye etiko letebudlelwane nemave emhlaba kuleli mayelana nemibiko yangaphambilini ngetimali letisetshenziswa uma kubuyiselwa abantu bangaphandle emaveni abo. Leli tiko livete ukuthi lo mthetho sivivinyo lo mayelana netimali letitawubhadaliswa lawo mave lisetshenziswa uma bahanjiswa usankankanyiswa. Usangakabi ke ngumthetho loshayiwe losetshenziswako ngekusho ke kwalokhulumela leli tiko Crispin Phiri. Hulumende usabuka indlela nemaso eqinisa ubudlelwane nemave alabamfu labathintekako lekumele babuyiselwe emuva. Wengetene ukuthi ke kungende kube nendlela ekuthola le mali nandlela tsite etiko lasekhaya. Takalani Maphosho lo lekelela umcondzisi we-IP utshele ikhomishana yamadlanga ukuthi lifayela leliqukethe imininingwane yeliphenyo ngetidzakamiva letatholakala eRotin lanyamalala kwematolo abonalanga. Maphosho uthi lelifayela beliqukethe imininingwane ngaledzidzakamiva lendiwa ngesandla amange leyo imininingwane ifakwe emshinini wegcina lwathi tsitelwe amaphoyisa lokwenta ukuthi uma ingalahleka ingatholakala. Ucwayisa ukuthi lelifayela lilahlekile bekungenteka livete imininingwane lebalulekile lefaka ekhathi emagama alabo lekusolo sibathinzeka kuleso sigameko lesendeka ngalelo langa. When I called for the copies of that particular file, inquiry file, I was told that it was missing. It was handled by a certain sergeant, I forgot his name, and he couldn't locate the file. Explain this to me. An inquiry file is, or are the details of it not stored in the SAPS admin system, so that if the paper disappears, one can simply go on the computer system and retrieve the details of the file? My understanding with the inquiry file commissioners, they only do things manually. They don't register the file on the system. Maphoso usole liphoyisa lemaHawks Morris kanye na Captain Norkia ngekufuna kulahlisa umkhondo kalamazibithi etikhwama lebephethe ledzakamiva. Uthi lamanye alamazibithi latholwa enzana isigameko awafana lawa labhaliswa emabhukweni amaphoyisa egcina ubufakazi. Wende nisolode ukuthi itikhwama letisiphuhlunga lebephethe ledzakamiva kukhona lentendo wakona lokwagcina kwenda kube nekungabada ngebufakazi lobatholwa. The drugs were taken to Boysens police station and booked in SAP 13610 of 2021 with Boysens case 98 of 7 2021. 49 exhibit bags with 700 solid substance inside were recorded in the SAP 13 register. I've attached the SAP 13 register STK 17. Umsebenzi welekomishana uyachubeka. Licisiwe licala la 1 million wemarandi lekwenye ntasitfundi emkhatsini kwemholi we-EFF Julius Malema nelisekela lamengameli we-PA Kenny Kunene ngenxa yekungalandzeli imitsetfo. Inkantolo lephakeme eJozi ikhokhele isijube ngemva kwekuthi bameli baMalema behluleke kuthumela lamanye amaphepha ngesikhathi ngetebuchwepheshe. Was it uploaded on the 29th of April? It was not,
When was it uploaded? It was yesterday. It was uploaded this morning at 20 to 9. I'm advised it's the supplementary head that we filed this morning, but the purchase note was uploaded last night is my instruction. Is that compliance? Is that compliance with the directive? My pardon, Your Lordship. It is that compliance with the directive. And when did you file your heads of argument? Also yesterday. Kuletinye ke nasibiye titolo. Bahlengi basemandini lababuye emaphoyiseni bahlonyelisiwe ngemsebenzi wabo lomuhle eMpumalanga. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nasi liyatholakala ke etinkundleni tekuchumana ngekuthi SABC tindzaba ku Facebook, YouTube, X, TikTok na ku SABC Plus. Uhlonishwe liphoyisa lelihlenga abamfu lababungene mandi Captain Johan Potgieter nelitsimba lakhe ngemsebenzi wabo lomuhle. Leliphoyisa selahlenga lamaphoyisa ke sewahlenga abamfu labangu 130 kusukela ngenyanga yamabasa eminyakeni lowengcile kuyenyangeni yendlovu lenkhulu lonyaka. Info betithe kujika kancane lamaphoyisa bekagcoke tembatfo temsebenzi kunaleti labahlale batisebenzisa tekubhukusha. Captain Johan Potgieter, Captain Joey Potgieter, Sayitsheni McBride Nyakane kanye na Constable Henriette Dutoit bahlonyeliswe ngesibinzi labanaso. It's not an easy task, it's risky because our rivers here in many times are crocodile infested. They are able to risk and dive into the water and save what is the little that is left from the affected victim. Captain Potgieter lotvume kakhulu ngasibali waphuma nengwenya lengemamitha lali-15 emfuleni iKomati idvutane neKomati Port ngenyanga yeNkwenkweti. Ngalesikhathi leli cembu lifuna somabhizinisi lowatfolakala ngemuva kwekumita ngesikhathi atama kuwela umfula iKomati. Let's have more people trained because why? Both of them, they made me to think that few years to come there will be nobody helping the province. They don't rest. Potgieter uthemba kuthi lokhu kutawucucudela nalabanye. Bakhona baningi amaphoyisa vele bayasebenza kakhulu onke malanga. So vele nethi ngiyantshela matsha qhubekana lemsebenzi leniwenzayo vele bazonibona and vele bazonirecognize. Licembu nyalo lifunana nenvodza lekukholelwa ukuthi beyungulenye ebagibeli bemoto lewele kulomfula umgwenya ngaphandle kancane kwelidolobha leMbombela. Ngingunonkululeko Shongwe tindzabeni te-SABC eMbombela. Sekuphela iminyaka lengema-15 kusukela kwabulawa abafundi eSoweto ngesikhathi kuvuka ibhelu nga-1976 labafundi bebalwela kufundiswa nge-Afrikaans. Tinyenti ke tinguquko lesetendeke etikweni letemfundvo kudzimate kube nginamuhla. Itiko letemfundvo lesisekelo Siviwe Gwahube ibaluleka banti ngenqubekela embili kuleli tiko kusuka lwaba letibhelu nga-1976 lendvuna iphindze yaveta tinhlelo telitiko layo lebuke bantfwana kusi bayakhona kufundza baphindze bavisise. Kufuneka siqale early kunoba sibe sifocus into bana abantwana abapasa umatric bawupase njani. And uqala early ke siqala as young as 2. Hiyo lonto siye sathatha imali engange 10 billion rand esizayispenda uku-extenda early child development. Phindze yabalula ngelihlolo lokudla kwabafundi etikolweni. About 9.7 million apha eMzantsi Afrika in all 9 provinces every day. Bafumana kwezinye izikolo basayizama kwezinye izikolo sebeyifakile breakfast bafumana lunch.
letinye tetikola DK esimeni lesikahle ngasilokhu kube ngumthelela wetikhukhula tahlasela letinye tifundza lendvuna ithi kunemali eniketwe tifundza lemuke kulungiswa kwetikolo kuphela. I-province nganye inalento okuthiwa yi-conditional grant. Imali leyo ekuthiwa awukwazi uyisebenzisa kwenye into ngaphandle kokwenza i-infrastructure. But ke even then sabe 16 billion kulona unyaka kule financial year for infrastructure kwi-provinces. Ikora tibuke netinkinga kepha benta tonke taba kucinisekisa ukuthi bantwana bafundze etindzaweni letihlelekile futhi baniketa nemfundo lefanele. I-South African Post Office ithi ayikalahlekelwa imali lenyende eminyakeni timali lophele ngenyanga yamabasa lonyaka kanti iphindze yathi seyiphumile ebunzimeni nanekuthi labo labahlenge emabhizinisi labacokwa ngenyanga yakholwane nga-2023 balungiselela kuphuma. Inkampani yeposi yesizwe ifakwe phansi kohlangulo ngonyaka ka-2023 kwaye abahlanguli bale nkampani yeposi bathi imeko yezimali iye iphucuka. This is one of the years that SAPO has recorded the lowest nest loss if you look at the last 5 to 6 years. Ingeniso yale nkampani yeposi ifikelele kwizigidigidi ezinesiqingatha zerandi noxa nje ushishino lokuhambisa iposi lubonakalisa ilahleko. I appreciate that you mentioned that SAPO is still in ICU and we love the fact that it's a high focus. Le nkampani yeposi ayikafumani imali engaphansi kwezigidigidi ezine zerandi ezazithenjiswe lisebe lezimali. The initial 700 million which would have gone into that historic SABC debt to Centec was subsequently split into 350 each to Centec, with the other now being made available for the post office. Amalungu aseParlamente afuna le nkampani yeposi iqwalasele ezinye indlela zokunyusa ingeniso. Kwiindaba ze-SABC Dingubulelani Philip eParlamente. Nazivakashele timakethe tetmali sithola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa nelidola laseMelika. Nanobe iningizimu Afrika ibukwe njengelicembu leliphasi kulawo leliboshelwe nawo kepha-ke litawulwa tiphuke kumdlalo walo wekuvula indzebe yemhlaba neMexico ngolwesine. Lesi-ke sethembiso lesendiwe ngumqeqeshi Hugo Broos enkulumeni yakhe nebetindzaba ngaphambi kwekuthi lelicembu lisuke lapho likanikise khona ePachuca kuya eMexico City. Ibafana ihlede emuva elibholeni letinyawo kuma-rankings nayicathaniswa nemave libekenawo ku-Group A njengoba ihledi kunombolo 64, leMexico lihlale kunombolo 14, leCzech Republic lihlale ku-39, kuthi South Korea lihlale kunombolo 25. Broos usiloko ete kwaba nemthelela etinhlelweni telicembu lakhe. It will be for us also a special and fantastic experience because my players never played in that situation. So it will be for us very important that we keep ourselves at the game plan and that we don't listen to what is happening on the stands. We all know that there will be how much Mexicans in the stadium and maybe a few South Africans. So we don't have to count on the support of South Africans in the stadium. Broos wadlala umdlalo wokuqala ukuvula indzebe yemhlaba nga-1986 njengemidlalo leBelgium enkundleni Azteca kazi nemidlalo ebafana leMexico utawudlala kule nkundla. There's no revenge of whatever. It's just if I should play against another team, I should have the same feeling now. Because again, the history of 40 years ago comes back now. But that has nothing to do with the team. It has to do with environment, with the stadium. Umdlalo ebafana leMexico ukuvula lomqhudelwano utawuqala ngensimbi yemfica ebusuku.
Kunasindisiwe Mlangeni ke kuleti hamba embili kuleti iphuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonihle sindisiwe. Angithatha ngadodoti imbili lindelwa ngibingelele umbukele ekhaya ngisho ukuthi namuhla ehlelweni sabe sicocisana nayo inhlangano yabaholi benzabuko iContralesa sibuka nayo indzaba yekukhothama kwenkosi yesive seMandebele inkosi Enoch Makhosonke Mabhena wesibili sophindze sicocisane nato Tade Demave Mhlaba nganalo indzaba lekushayisana kwelive leNingizimu Afrika nelive laseGhana ngelinani lebantfu lebabuyisele kulela live. Angithatha tindzambo ngitibuyisele eGolini. Mbukeli tikuca lapho ke talamuhla siphindze sihlangane ngalwesine letelama leti tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungaphuthelwa ke simo selitulu nanto zakhe mathebula ngemva kwetitolo usale kahle. Sibingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihlwa namuhla ngolelo muhle angisho ke ukuthi likhombisa ke kubalile cishe ke etfundzeni ngolelo muhle kakhulukati letsempumalanga yilive kakhulukati mobuka ke la ingcenye yesifundza ke la iLimpopo nempumalanga ngolelo muhle kanti ke akhona lamathuba emvula kakhulukati etfundzeni seligwini live limbonye ngemafu mobuka ke la ingcenye yesifundza ke la iEastern Cape ngolelo muhle kanti ke naselangeni lakusasa aqhubeke njalo lawo mathuba emvula njengoba anyukela ikakhulukati esifundzeni ke la impumalanga ngolelo muhle nelive lelingbomakhelwane bethu Kingdom of Eswatini ngolelo muhle kanti ke iphumile ke inhlavu yelanga mobuka ke la cishe ke la engabeni yelive ngolelo muhle kanti ke uma sikubukela ke la emazinga ekushisa kuthembe njani kakhulukati elangeni lakusasa masibuka ke la esifundza ke iGauteng ngolelo muhle ndzalo efana nabo Pretoria bo Bronkhortspruit lipholile nga19 wehlele Springs kanjalo naseVereeniging kanti ke 17 mobuka ke la iJohannesburg ngolelo muhle kanti ke sifundza iLimpopo ndzalo efana nabo Musina lapha ku24 iliphala lelifuthumela nga26 wehlele Thabazimbi kanti ke Bilabila lapha ku23 ngolelo muhle mobuka bo Bakersford likhombisa ke kuphola ngaye ke la 21 kanti ke impumalanga ndzalo efana nabo Skukuza lipholile nga22 wehlele Mbombela yofika kaNyamazane yofika eHezevu ngolalo muhle ngaye 19 kanti ke Carolina wehlele bo Emelo likhombisa ke kuphola leto ndzalo leto kepha ke kuyabanza Standerton ekseni ngaye ke la 3 liphole ngeTkhazita Ntsambama ngaye ke la 19 kanti ke iKwaZulu Natal ndzalo efana nabo Mnambithi lapha ku19 Pietermaritzburg 21 kanti ke mabuke Durban ngolalo muhle wehlele bo Port Shepstone lapha kuye ke la 22 lipholile kuleto ndzalo leto kanti ke Eastern Cape tindzalo letifana nabo kuGompo City likhombisa kuba lapha ku22 lo usho ukuthi lipholile leto ndzalo leto ke Gqeberha lapha kuye ke la 21 emakhanda kwaNojoli lapha ku22 ngolalo muhle 19 Robert Sobukwe kanti ke sifundza ke la iWestern Cape ndzalo letifana nabo Fred Ndali lapha ku28 Beaufort West 19 kanti ke George lipholile ngaye ke la 20 Cape Town lapha kuye ke la 18 kanti ke Riversdale lapha ku22 ngolalo muhle kanti ke sinyukela ke la iNorthern Cape ndzalo letifana nabo Calvin lapha ku6 kuyabanza Sutherland ekseni ngaye ke la 1 iliphole ke la ngeTkhazita Ntsambama kanti ke Uppington lapha kuye ke la 23 ngolalo muhle kanti ke sifundza ke la iFree State ndzalo efana nabo Bloemfontein lapha ku19 kanti ke mabuwa bo Welcome lapha ku20 21 ikakhulukati eBothaville kanti ke lapha ku3 ekseni ngolalo muhle kanti ke siphetha sibuka ke la esifundza ke iNorthwest ngolalo muhle mabuwa ke la ndzalo efana nabo Tosca uhlele bo Vryburg yofika kuTaung likhombisa ke la kuphola leto ndzalo leto ke nakubo Rustenburg ngolalo muhle kungako bengikuphathele kona busuka bube ngilobuhle malangeni.